Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat baka net foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. President jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala hakala sengi ublay jangka arpu pratarik unai leber arajar arpu ar ulayai ban baka Kongres Kamla Satya bania trailang lano ru bat kesengsan partai Bharatiya Janata Party. Kani gejing pensyai jong uba Vincent H. Pala kalong hadian bagi sangut ki MLA jangka seng Kongres ki ai jing kersyani ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance balayalam daga National People's Party ka balaya trailang bat kesengsan partai Bharatiya Janata Party. Hak bayadai bat kejing pensyutam ya ki sangut ki MLA ki bakentup ya uba proses di Saukme uba Mahendro Rapsang uba Kimfa S. Marbanyang uba Meryl Bonds Im bat ya ka Dr. Amperin Lengdo uba Vincent Pala ulaong baka ni kasyong hagabor jangka All India Congress Committee namar baka Meghalaya Pradesh Congress Committee kala de paru ya ka kaipot halor kani hadian bagi ni gisangut ki MLA jangka party Kim Shimla ai jubab setia wat hadian baka party kala de pa ya ki show cause notice. Along ini namar ba bantu sati ya ki MLA kasyong ha ki ICC sa report si ICC ba ai ki show cause notice de ki klam jubab ke ek action kasyong ha ka ICC stra ka ICC yang ni berkombang inde kasyong ICC nga try ki ICC kidon ka mekanisme kidon ka sel kaban tekman yang keren dan yang ai ka report ka kinsa meeting para kiro nanta kinsa aingi ka direction yang ka bikin expel dan suspend ngamnut banong na maka input yo ka direction iki ngahi pasli ngalali ja presiden keren bani la persang pada keren re ngaso tu ba video namar kejing jadi kamde UMDC kamde UMLA kejing jadi kolong pa ila pada trilang bat ke bijit kipat UMLA pat ong M bay bala kersan ke BJP bat kene ke NPP bala bat withdraw kata kejing tengah try kamde ka ba lain aktif bikin aprisai kabiang yang ngiru naman ngin organize ke parti kumolong hamolai entah la organize ke parti nompo gini gini organize ke parti balai ila organize ke parti bat kunta hadok mentah try kamdon ke ingi bajo kandidat biang kumalong mentah mereka 16 ingin saya beberapa 16 kumalong mentahi idang ya kendo ikut slot keleng-keleng in saya 60 out of 60 ila aban ya don kecing ya keren cisin arsit amne hantai ke ba 60 bandong nama don ke ba ai proposal ini begini don ke jing ya penbej amne hantai tang ba kumalong mentahi saya 60 out of 60